irikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company namba yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wait. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Wait, yo. Yo. Kichwa njicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oe. Hausinambia kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 He? Yeah. Najma. 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 Ano mwaka chiri Ibere 2025 mwanche muri Getembe TV na okwanira ndonse asore goseboirire buye Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira yobenge Catherine Nyaboga wisona makuru kuri asumu nabo bimanyeri avira kariri na rakoneka buna chibiche china Mario ingwe karechira asenchira ere yobo ikana kaba na into to komanye gatiara bereka gwateka kuroti count chionsi emerongene na Isano na Ibere Chinse ya Kenya goika Chinse Chesko na togo cha Kanige University ya Kisii ereneke kogokera somo goko eyemagega yaborokiwo abatangani abakora course cha health sciences osechi course chiri cyobo chanu egati yabo medicine surgery clinical medicine nabo igo bari bagosomera oboteresa gosenases barache kobekerwa chigutwa gosegutwa omwako yoiga gukwana no mutineneri gose edini yeskuru ya health sciences Dr. Raymond Oigarani go agokeri gitambukero kyo asebona aborira abayiburi bonsi gotoma aboroko babo goche ancestral yo erigosomera chikosi buneje. Mwaka huu tuko na is a unique year kwa sababu for the first time tutagraduate wanafunzi wenye wamefanya medicine, bachelor of medicine, bachelor of surgery. This will be our first graduation. Hiyo itakuwa ni milestone. Na pia bachelor of clinical medicine itakuwa ya kwanza mwaka huu. Na pia nurses watakuwa na graduate. So graduation ya mwaka huu itakuwa ya kifana sana. Na of course mmesikia wengine pia watakuwa medical lab, public health, nutrition. So ni shule kubwa sasa, wananchi mwasi mlete watoto wenu wasome hapa mambo ya udaktari. Medicine vile university vice chancellor alikuja
alideclare kwamba School of Health Science ndio niche, ndio kiini kubwa ya university. It's the niche of the school and of the university, and especially mambo ya to do with cancer and non-communicable diseases. So asanteni, kujeni nyote mtibiwe. Thank you. Thank you. Echecho nigo abatinireri nabo igoti lecturers gose bari bagosomya ase skuru ya health sciences batebiririt kuri Alhamis rikare chitariki Isano na isato mutenyo yoiga eriririt keri morio kakorurit kuri arero bakabwate medical camp abo asabantu barache kuri ngorigwa amaroire batarigwa kanigwa kende gyonsi asabona university eyo erache kubwatira ne chinyagitari kurwa imene isko yorogongora gusi asebaruro kuboria guchi asabantu wesokya ase erombo abantu abange besoke bunenjira yamo yokoringorwa amaroira Jina mimi naitwa Dr. Raymond Oigara. Mimi ndio nasimamia shule ya nafunza maneno ya afya, yani School of Health Science. I'm the dean of the School of Health Science. Na vile mmesikia tutakuwa na medical camp, free medical camp ya kutibu watu bure kesho kutwa tarehe 8, sio mbali. So ni kesho kutwa ankiende. So tumewaalika nyote watu kutoka Kisii, kutoka Kilgoris, kutoka Migori, watu wote wakuje watibiwe bure. Medical camp yeye abantu batakonyira abange abandi kuru Kisii igaga bagakora biashara town, abandi kuru Nairobi una igaga gusinto bwate Kisii Innovation kutoka ali Nyanjwa tubwate Jack's pharmacy nene busongo ya tubwate Avenue Hospital, tubwate Shivering Supermarket, tubwate AAR, tubwate Beyond Zero Mobile Clinic, tubwate Stima Sacco, Stanbic Bank Neroro, tubwate Robi Water, tubwate Egerton Sacco, and then tubwate na International Solidarity Foundation, tubwate Phoenix Pharmaceuticals, tubwate na Kenya Red Cross. Pamoja tubwate na abalimu university baro barule maliogo baro barule none chibese egere medical camp yeye enyali kushughulikira abantu abangi. Tungependa kuwakaribisha wote katika our free medical camp yenye tunakuwa tunaangalia magonjwa tofauti, but most important we shall be doing screening. Tukiongea juu ya screening tunamaanisha kwamba tutakuwa tunapima magonjwa tofauti, na uzuri wa kupima magonjwa tofauti ama screening ni unaweza patikana kama uko na ugonjwa mapema na uweze kushughulikiwa mapema instead ya kuja kupatikana kama ugonjwa imeenea sana na iweze saidika. Kwa hivyo tukifanya screening unaweza patikana na hiyo ugonjwa ishughulikiwa mapema, unaweza patikana ukiwa katika hatari ya kupata hiyo ugonjwa pia ishughulikiwa mapema before ikupate, unaweza patikana kama hauna, na kwa hivyo utapewa maadili ama maagizo ya vile utaendelea kukua katika afya. Togotigana nayo magega yo gukora taro ya magendro ya matukabire ase country ya Migori ritkori arera nigo murayibwensi ya Kenya Moske Daktari William Samoei Ruto achaka etaro yende ya magendro ase country ya Narok asara ache koroto tanaboyo gochakya emirobere ya magendro ase county yo tarera ache koira amatukabire gose amatuko atato bunakonye abarai kuro county yo babeire bakomusaba nigo ariganigwa na abarai kuro county yo egati abo mugavana Patrick Orentutu Senatari Dama Orekina waziri w'uburendi Soipantuya naboigo umwakilishi w'abasubati kurase county negati y'abarayibande abange abo bamotogia umurayibwense gukwana ekaro achake gose ikaro ariko rotota ubwagachi bw'ekiro yakerero yasusu umurayibwense niga kwanira emirobere ya magendro asatebre serikali terigo chikosaba gose ukabesa chibesa korwa Chinsa chesko. Sasa serikali tumetoa kwa sababu kulikuwa na matatizo hapo mbele ya uchumi. Na mimi nilisema sitaweka nchi hii katika barabara ya madeni tena, kwa sababu madeni inaweza kuangamisha nchi yetu.
nikasema kwanza wacha nipange mambo ya uchumi. Sasa mambo ya uchumi imekuwa dhabiti, na sasa tumeanza mpango wa barabara zetu. Tumetoa pesa milioni 700 wiki hii kulipa wale contractors wote walikuwa wamesimama kuendesha mambo yenu ya barabara, na tumeongeza pesa ingine shilingi bilioni 2 ya kuendesha hizo barabara. Tumeajiri waalimu 76,000 wapya na waalimu wengine 20,000 tunaajiri mwaka huu. Ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma bila ya matatizo, na vile vile tumeweka taratibu maalum ya funding model ambayo itahakikisha watoto kutoka jamii maskini wakienda TVET ama university wanapatiwa scholarship ya 90%, ndio kila mwananchi apate nafasi ya kumsomesha mtoto wake bila ya kujali nani ni maskini, nani ni tajiri. It must be universal. Lazima imfikie kila mtu, hata yule mtu hana ng'ombe ama hana kondoo ama hana shamba. Pia tutamweka katika mpango ya bima ya afya, ndio kila mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa kwa na ekero abajumbe nabo igo abantu bagendete kubwatuka ibirengerere byabo igore ikiganja kiregia NGCDF nigo abamenyi ba Kibwesi me county area Mekweni besokire na kubwatuka ibirengerere byabo igore ikiganja ikyo asabatebire kiganja ikyo tikebwenereti korusi gwara asabate nigo bono kero kirare usugwara nigo aboroki wabange barache gwakwa no mochande geko nigo kya nyare gosira aboroki wabange anemono kubakanira school fees. Kuna barabara ambazo zimejengwa na CDF. Ukiangalia upande wa security kuna maofisi za DC, DO na hata za area chief zote ni CDF mfanya hiyo kazi. Ukija upande wa masomo utapata kwamba basari imesaidia watoto sana kutoka familia zile ambazo ni maskini wameshasoma kupitia basaris. Kwa hivyo hatuwezi tukonga mkono CDF itolewe, manake hiyo ni kutengeneza mizizi ya kuleta umaskini. Watu wengi wamefiwa na bwana zao, na watoto wengi wameachwa na mama zao, na wengine wakapiwa ni wazazi wote wakawa watoto orphan. Sasa hii ikiondolewa hao watoto hawatapata namna ya kuwasaidia na hawatasoma. Jambo la kwanza, tunataka kubadilisha katiba ili hazina ya maeneo bunge ya maendeleo ambayo tunaita NGCDF iwekwe ndani ya katiba. Pili, mswada unasema unataka kubadilisha katiba, ndio pesa ambayo inashughulikia kina mama ambayo inaitwa National Government Affirmative Action Fund vile iwekwe ndani ya katiba. Na jambo la tatu ni kuleta Senate Oversight Fund ambayo ni pesa ambayo inakusudiwa kusaidia maseneta wetu kufanya kazi yao ya kuangazia county oversight kwa njia ambayo inawepesa. This process, the National Assembly are calling it public participation. Whenever we talk about giving CDF funds to the county, if our counties cannot show what they are doing with the billions they get from the exchequer, how can we trust them with 160? Jumbe okaspur angonda wero yosireti obugima bwaye wiki ya itatinga kiabete gakoraso angenera about ya city mochar omochie o Nairobi nigo arache kweni warit kore Ijumaa tariki kianda korengana no mubari bwe serikali omoske Dr. Johansen Oduor nigo atebire angonda nigo abete gakoraso asege kubakiaye igentu kirirete na nengoro yaye konyora omochano tinga kiche echecho nigo mo county commissioner we county area Homa Bay omoske Moses Lilani ainekire buna omorembe nigo arache kweni ase amatanga yoko mwene were. There were 2 entry gunshot wounds on the left forearm, with 1 bullet lodged in the same forearm. 1 exited. There was also 2 entry bullet wounds on the left side of the chest, with an exit on the right side, but 1 lodged in the spine. Then there was a bullet track on the back, with the entry on the left side of the upper back. There were multiple internal injuries in the vital organs. We saw that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver, and the aorta.
meaning that the late Mheshimiwa could not survive the injuries caused by the gunshot. We seek also the peace to be maintained across the county as we seek for justice for our fallen member of parliament and also for the family and the constituents of Kasipul. So we are seeking for calmness. If indeed these perpetrators will be, who have already been arrested, some of them, they will face justice. And it will also bring closure to the fact that these criminals decided to do this thing in the manner in which they did. So we are calling for peace. We are calling for all the residents of Homa Bay to present themselves in a peaceful manner. I know the member of parliament will had his colleagues from parliament, his constituents, the leadership around this county and across the country. Many of them will be coming in also to give him the befitting send-off that is due to him. And we request that everyone should carry themselves with a lot of decorum. Togo chigokora nigo abakadino emeyamo 35 135 abubare inse emyaka 53 80 years nigo bagendete nigikaro ikikemanyikaine buna conclave ase neba nigo bagendete na masabo ase kanisa ya St Peter Square imya Vatican omochi orombo sibogo chikomochi oromo papa omoyo yorache koirari bagari ya Papa Francis oyo bete kagusiranga chiwiki ibere chaitire wikaraboni gari tukore angyo chitariki Isano na Ibere nigo abapapa emeyamo 33 ababwate emyaka 30 gochanse barache gwakachikora eryo komochora omopapa orachikora ekeresia ya Katholiki. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Arayo kore Ekeonga Chinsa Isano na Ibere ritukere ya jumana senchira yobwenge korende Chinsa 10 na gaiga ngoretera yomona yanda senchira yobwenge chengatrin kwambuka Wilson makori kura sombona abo imanyire havira kari kuri studio kabinero genda takone kebona chibiche china marugi wekira chira senchira yobwekero genda gutwara borigire borobia. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwekirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na buigo
Uhuru enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.